Tabahaje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 30 Kigarama 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiri kugenda biba na makuru mashya ku Gisoda cy'u Burundi na makuru mashya kuri son excellence Evariste Ndayishimiye ukomeje kurungika ingabo nyinshi mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi urugamba rukomeje kugenda rusatira ibice bigenzurwa na coalition ya FDC ndetse kuri bikaba bitangazwa ko hakomeje kugenda hiyambazwa irindi koranabuhanga ridasanzwe Fdnb ifite riri gufasha FDC kurwana. Nibyo tugiye kureba tukareba kandi umutekano uko uhagaze mu gihugu cy'u Burundi bijyanye n'amakuru ajyanye n'ubutasi. Service nationale Dore nyuma yakusanyije atuma Gen.Atanze itegeko rikomeye ku nzego z'umutekano. Ni muzero tubane ku ipaji ikomeye yanditseho amakuru. Uyu ni umuyoboro mushya washyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano politiki ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dutangure inkuru yacu mu buryo bwirambuye turaba kantu kandi na marondo y'ijoro aravuza ubuhuha mu Burundi, impungenge ku mutekano uburenganzira bwa muntu n'umwuka umushyamirano n'u Rwanda birashoboka kwiyongera mu majyaruguru y'u Burundi cyane cyane muri komine Kirundo ihana imbibi n'u Rwanda mu ntara ya Butanyerera. Ikibazo cy'umutekano gikomeje gutera impungenge zikomeye mu baturage no mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu bice bitandukanye bikikije ikiyaga cyitwa Cohoha n'uruzi rw'Akanyaru. Ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo gushyiraho amarondo y'ijoro muri urwo rwego nk'uko bivugwa mu rwego rwo gukumira ibyago by'umutekano. Icyakora iki cyemezo cyateje impaka zikomeye ku ngaruka kigira ku mibereho y'abaturage, ku bukungu bw'ingo no kubahiriza amahame shingiro y'uburenganzira bwa muntu. Nkuko bitangazwa n'abaturage baganire n'itangazamakuru, aya marondo ayoborwa n'inzego z'umutekano zifatanyije n'abagize imbonerakure, umutwe w'urubyiruko w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD riri ku butegetsi. Imbonerakure zivugwa nk'izifite uruhare mu runini mu gukusanya abaturage by'umwihariko abagabo bose bo muri utwo duce hatitawe ku myaka yabo, ku buzima bafite cyangwa se ku mirimo ibatunze. Nkuko bigaragara ibi bikorwa byo gukusanya abaturage bikorwa buri mugoroba guhera ku isaha saa 12 z'umugoroba kugeza ku isaha saa 12 za mu gitondo, cyane cyane mu misozi yitwa Mugendo, Gaturanda, Kigina muri zone Ntenga. Umwe mu baturage yagize ati umugabo wese uriha munsi y'imyaka 60 ategetswe kujya mu irondo ntawemerewe kubivamo. Iyi ni politike y'amarondo ije ikurikira amagambo akunze gutangwa n'abayobozi bakuru b'ibihugu barimo ayo President Evariste Ndayishimiye yagiye atangaza mu bihe bitandukanye. Mu butumwa bwe yatanze asaba ko hashyirwaho amarondo mu gihugu hose, agaragaza ko u Rwanda rushobora gutera Burundi nk'uko rwabikoze muri Kongo. Aya ni amagambo yasubiwemo no mu kiganiro yagiriye mu ntara ya Muramvya kuwa gatanu ushize, yatumye abaturage bakwirwa n'icyuka cy'ubwoba n'impungenge z'igihe kirekire. Abaturage bo mu Kirundo baravuga ko ubutumwa buhora bwerekana ko u Rwanda nk'umwanzi bizagize ingaruka zikomeye ku mutekano wabo mu mitekerereze no mu mitekerereze y'abantu. Umuturage wo mu gace kahitwa Mugendo yagize ati bahora batubwira ko ibitero bishobora kutugeraho igihe icyo ari cyo cyose bigatuma duhorana ubwoba. Uretse ibyo haranavugwa kandi ibindi bikorwa by'akarengane n'inyerezwa ry'amafaranga. Amakuru atandukanye yemeza ko abarwayi, abasaza n'abandi badafite imbaraga zo kujya ku marondo basabwa gutanga amafaranga ku buyobozi bamwe cyangwa se abagize imbonerakure kugira ngo birinde ibihano. Ayo mafaranga barirwa hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Burundi, ibintu bizongera ubukene mu miryango isanzwe ibayeho nabi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ingaruka z'aya marondo ku bukungu bw'abaturage ziragaragara cyane cyane umuhinzi wo ku musozi wahitwa Katulanda yagize ati
iyo urwaye ijoro ryose uri kwirondo umunsi ukurikiyeho umara uryamye ntushobora kujya mu murima cyangwa se ku isoko. Ibi byatumye umusaruro ugabanuka, imiryango myinshi isubira inyuma mu mibereho yayo ya buri munsi. Hari kandi impungenge zijyanye n'umutekano w'amarondo wa ubwayo. Abaturage bavuga ko kenshi bikorwa n'abasivili bambaye imyambaro isanzwe, rimwe na rimwe bitwaje intwaro nto, ibintu bifatwa nk'igisirikare kitanditswe kandi kitemewe n'amategeko. Ibintu bituma abaturage benshi bumva batewe ubwoba n'ibi biri kugenda bigaragara. Ibi byose bibaye mu gihe umubano w'akarere urimo umwuka w'ubushyamirane ukomeye. Mu kwezi kwa cyenda k'uyu mwaka wa 2024 Burundi bwafunze imipaka yose ibahuza n'ibihugu bitandukanye, by'umwihariko u Rwanda barushinja ku Kigali ishyigikira imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa Gitega no guhisha abakekwaho kugira uruhare mu gushagwira ku butegetsi muri 2015. U Rwanda rwagiye ruhakana ibingibi kenshi. Gitega kandi ishinja Kigali gushyigikira umutwe M23, mu gihe u Rwanda rwo rushinja Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyigikira abarwanyi ba FDNB bagizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Iyo M23 yongeye gufata intwaro muri 2021 igizwe ahanini n'abatutsi b'abanyekongo, ikaba igenzura uduce twinshi two mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Mu ntangiriro z'uko kwezi M23 yafashe ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Uvira hafi ya Bujumbura ufatwa nk'umuyoboro w'ingenzi w'ubukungu bw'u Burundi. Ibyabaye mu gihe rero hari amasezerano yashyizweho umukono i Washington DC ku igenekerezo rya 4 Kigarama 2025 hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda. Ubuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Burundi bukabyitabira nk'indorerezi. Kubera kwagura ibirindiro bya M23 mu kibaya cya Rusizi, Burundi bwohereje ingabo nyinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera muri 2023, aho zifatanye n'ingabo za leta n'imitwe ya Wazalendo na FDLR ishyigikiwe na leta ya Kongo. Imirwano yabaye muri uku kwezi yatumye impunzi z'abanyekongo zigera hafi 90 zihungira Burundi, ziyongere ku zindi zari zisanzwe ziri muri iki gihugu, zasize igitutu gikomeye ku mikorere ndetse no ku mikoro y'iki gihugu. Ni muri uru rwego rero abaturage bo mu ntara ya Butanyerera basaba ko hakorwa iperereza ryose ryigenga kandi ridafite aho ribogamiye ku bikorwa by'amarondo y'ijoro, bavuga ko izi ngabo zifatwa nk'iz'indengakamere zidahuza n'amahame y'uburenganzira bwa muntu kandi zishobora kurushaho guteza umwuka mubi na mu karere gasanzwe karangwamo umutekano w'intambara z'urudaca. Nk'uko rero babigaragaza bakavuga ko ibi ari ibibazo bikomeye bibugarije bigomba gushakirwa umuti. Ubundi bizatangiye gute? Ndayishimiye ni gute yisanze muri ibi bibazo? Mu myaka 2 ishize Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yagezaga ijambo risoza umwaka wa 2023 ku Barundi, yashinje u Rwanda kugira uruhare mu gitero u Burundi buvuga ko umutwe wa Red Tabaro wagabye mu Gatumba, biba intandaro yatumye bafunga imipaka yose yo ku butaka ihuza ibihugu byombi. Nk'uko bigaragara, gufunga imipaka byakurikiwe n'amagambo asa nagamije gushotora u Rwanda. Ndayishimiye yagiye avuga kugeza mu kwezi kwa mbere kwa 2024 ubwo yarari Kinshasa yashyigikiye umugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuva muri 2015 Burundi bwibufite ibibazo n'u Rwanda bushinja gushyigikira abarimo abakuru bageragezaga guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza, ndetse ntibuhwema kuvuga ko u Rwanda ari rwo rwabacumbikiye. Umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi warushijeho kuzamba muri 2023 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yoherezaga muri Kongo Kinshasa ingabo ze mu rwego rwo gufasha FARDC mu ntambara imazemo imyaka 2 irwanamo n'umutwe wa FC. U Rwanda rushinjwa guha ubufasha. Ndayishimiye wabonaga iyi ntambara nk'amahirwe yo gushyira mu bikorwa umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda yarushijeho kurwijundika nyuma y'uko ingabo za FARDC bari batangiye gutsindwa umusubirizo n'inyeshyamba ziyobowe na General Sultan Emmanuel Makenga. Nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zari zimaze gutsindirwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bikarangira imirwano yerekeje muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko hafi y'umupaka wa Kongo n'u Burundi, Perezida Ndayishimiye yatangiye gukora icengezamatwara ry'uko u Rwanda rufite umugambi wo gushoza intambara ku gihugu cye.
mu gihe ubutegetsi bw'u Rwanda nta nshuro n'imwe bwigeze butangaza uwo mugambi kuri Burundi buciye biciye kuri perezida wabwo na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Edouard Bizimana bumaze igihe bukangisha u Rwanda ko ibihugu byombi bishobora kwisanga mu ntambara mu gihe rwaba rukomeje gushotora uriya muturanyi warwo. Ndayishimiye akigera ku butegetsi yeruye ko atifuza kugendana n'u Rwanda kuko bamwe babigaragaza. Perezida Ndayishimiye n'abategetsi be ba hafi bakomeje kwikoma u Rwanda mu gihe ubwo ye yageraga ku butegetsi yeruye ko nta migenderanire igihugu cye giteze kugirana n'u Rwanda. Ku itariki ya 6 Kanama 2020 ubwo Ndayishimiye yari yasuye abaturage bo muri komine Busoni mu yahoze ari intara ya Kirundo yeruye ko igihugu cye cyiteguye kugirana umubano n'ibihugu by'amahanga gusa bikaba kitazigera na rimwe kigirana n'u Rwanda yisi igihugu cy'indyarya kandi kiyorobeka. Yagize ati turashaka ko ibyo bihugu twagirana imigenderanire myiza, ntitwifuza kugirana imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya, igihugu kiyorobetse ntishobora ko ari igihugu kigomba kuvuga ko kigomba gukundana n'u Burundi nyamara kiriyorobeka cyashyize ihwa mu kirenge kugira ngo turikandagiremo. Ndayishimiye kandi icyo gihe yashinje u Rwanda gufata bugwate impunzi z'abarundi zari zararuhungiyemo mu rwego rwo guhishira bakoze amarorerwa mu Burundi. Ese ibi biri kuba ndetse iyi politiki iri gukinwa mu gihe imirwano ihagaze ite ku mirongo imbere y'urugamba? Abarundi se bari kwitwara gute? Nabyo reka tubirebe. Intambara ikomeje kuba magasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba yashyize igisirikare cy'u Burundi mu bibazo bikomeye bitari bwigere bigaragara ku rugero nkuru. Amakuru ari guturuka mu nzego zitandukanye zize baragaragaza ko abasirikare benshi barimo abafite amapeti akomeye n'abari ku rwego rwo hasi batangiye guturuka igisirikare bagashaka imibereho ahandi. Bamwe muri abari gungira imbere mu gihugu, abandi bakerekeza mu bihugu by'ibituranyi mu Burayi, muri Amerika, i Dubai no mu yindi migabane itandukanye y'isi. Ibiro bikaba bizerekana igihombo gikomeye ku gaciro, icyubahiro n'imibanire byari bisanzwe biranga igisirikare cy'igihugu. Abasirikare baganire n'itangazamakuru ritandukanye bagaragaje impamvu nyamukuru zibatera gufata icyemezo cyo gutoroka. Abenshi mu basirikare bato bavuga ko umushahara wabo ari muto cyane mu buryo budashobora gutuma babaho mu buzima buboneye. Hari kandi abavuga ko bambuwe amafaranga bakoreye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Somalia, ibintu bizateye kwiheba no gutakaza icyizere. Ariko impamvu ihuriweho n'abatari bake nuko batabona impamvu yumvikana yo gupfira mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi baravuga ko iyi ntambara itateguwe neza, idasobanutse kandi idafite inyungu igihugu cy'u Burundi. Bamwe mu baherutse gutoroka bavuga ko kubona inzira yo guhunga byoroshye cyane bituma umubare w'abasirikare basigaye ku mirongo y'urugamba ugabanuka ku buryo bugaragara nk'uko bivugwa mu rwego rwo kugenzura ingendo z'abarundi bajya gukorera hanze y'igihugu. Mu rwandiko rwo kwigenekerezo rya 22 Kigarama 2025, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Dr. Edouard Bizimana yatangaje ko ibisabwa ku muntu wese usaba akazi hanze y'igihugu, ibyo bisabwa birimo ibyangombwa bigaragaza ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura umukono w'ikigo cyohereza umukozi n'umuryango wemeje urugendo rwe. Nubwo leta ivuga ko izi ngingo zigamije gukurikirana abagenda gukorera hanze y'igihugu, amakuru ava mu bantu ba hafi y'ubutegetsi aragaragaza ko intego nyamukuru ari ugukumira abasirikare batinya intambara, cyane cyane abashaka kwerekeza i Dubai. Urwego rwa PAF rushinzwe gutanga pasiporo n'inyandiko z'urugendo rwavuze ko cyane cyane mu bucuruzi butemewe bwa pasiporo z'abasirikare, benshi mu basirikare bafite pasiporo z'akazi gusa bagasabwa uruhushya rudasanzwe kugira ngo babone pasiporo zisanzwe. Ibiro bikaba zarabaye ubucuruzi bukomeye, aho pasiporo imwe igurishwa hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 2 n'igice z'amafaranga y'u Burundi. Amakuru yizewe avuga ko ayo mafaranga asaranganywa hagati y'abahuza n'abakozi ba PAFE kuko bigaragara. Nubwo hari umukozi wa PAFE uretse gufatanwa pasiporo 7 z'abasirikare bigatuma ubucuruzi buhagarara by'igihe gito, harakibazwa ibibazo bikomeye ku ruhare rw'ubuyobozi bukuru bwa PAFE, General Major Maurice Mbonimpa umaze igihe avugwaho ibyaha bya ruswa. Amakuru yizewe kandi aravuga ko habaye inama y'ibanga yahuje abajenari bakuru bo mu ishyaka CNDD-FDD yabereye ahitwa muri Karama ku kirabo Bel Air cyariyete na General Gabriel Nizigama izwi nka Tibia. Iyo nama yaganiriye ku ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
no ku kibazo cy'abasirikare batemera gukomeza kuyijyamo. Kimwe mu byemezo byafatiwemo ni ugusaba Perezida Evariste Ndayishimiye gukuraho General Major Maurice Mbonimpa ku buyobozi bwa PAFE. Nta gushidikanya ko imibare yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiganje byinshi mu Burundi, cyane cyane igisirikare cy'igihugu, bikemezwa ko abayobozi b'igihugu bicara hamwe bakaganira ku muzi w'iki kibazo bagashaka ibibazo birambye. Kuri bamwe iyi ntambara yabaye isoko y'inyungu n'amafaranga menshi, ku bandi ni urugamba rutwara ubuzima, bamwe rero batabonera impamvu barwanira. Umusirikare utashobora kurwana iyi ntambara adasobanukiwe, adafite amahugurwa ahagije n'ibikoresho bikwiye, byongeye kandi abarundi ntibakwiye kwamburwa uburenganzira bwabo bwo gushaka akazi aho bishoboka hose ku isi. Gushyiraho ibyangombwa bikakaye n'ingamba zibangamira ingendo ntibizahagarika abasirikare n'abandi bashaka kujya Dubai cyangwa se ahandi, ahubwo bizatuma ingendo zabo zihende kandi zibaviremo ibyago bikomeye. Ikibazo gisaba ingingo zishingiye ku bwenge, ukukuri no gushaka ibijyanye n'ubutabera ndetse n'ibikorwa mu rwego rwa politike, mu rwego rwo kurinda abasirikare b'igihugu, indangagaciro zacyo n'icyubahiro cy'u Burundi ku rwego mpuzamakungu nk'uko bigaragara kandi bivugwa. Abasirikare benshi barasaba ko ibijyanye n'imirwano bashorwamo bizahagarara kuko basanga babitakarizamo ubuzima. Ni nukuri natwe dusoje nga tubashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Aho dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi. Travista.